Veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Rezolucija. Moj večerašnji gost je moj veliki prijatelj, moj radni kolega bivši i ikona Širokog Brijega, Damir Damac Ćorić. Damac. Se rezo, kuko stara. Dobro mi došao, prijatelj. Situacija. Bolje te našao. Kako se osjećaš? Super. Tu i nam izgledaš, nismo sve davno vidjeli. Upretimo se preko Facebooka, ali to su sve uobičajene... Ja, klasika. Uobičajene slike profila. Samo da pozdravim svu ekipu, dobro večer svima, dobro večer, draga naciju, virtualđije. Evo, drago mi je što me Rezo pozvao ovdje u njegovu emisiju, reću ja tako. A može tako, evo, malo neko novo izdanje, ako ljudi već, ja mislim, ljudi znaju šta je to podcast, šta je to podcast. U mene je malo ta neka izmijenjena, znaš, ja sam vodcast, nisam podcast. Pazi, sve si zaslužio ti. Ali... Pazi, samo ste ti i Chuck Norris jedno vrijeme išli u Široki Brijeg na posao. Pa slušaj, pravi... Iz Mostara, pravi Mostara. Iz Mostara u Široki, to je rijetkost. Što si mi bio interesantan, ovako, ja i ti se znamo i družimo se sve. Ono što bi ja radio, recimo, po Facebooku i pisao neke svoje statuse i neka svoja razmišljanja o gradu i kritike i ovome onome, nešto slično ti radiš u Širokom. Znači ti si neki, ja moram reći, i kroničar i kritičar u Širokom. Pazi, moj posao je taki, znaš, to je jednostavno, tio ne tio tu si u tom ziru, nekad je to malo i satarli, malo je to i dosadno, ali svak bi tio da mu je lipše, jel? To je tako to u nas. Je normalno. Isto ko što ja hoću da ova emisija ovdje bude što lipša, što bolja, pa sam tebi jedan poklon ovdje donio. Ako ti kao stari navijač, a neđe smo se sveli na utakmica, evo je jedna. Koja je bila, jel, Zrinski i Široki. I jedan spazi. Ovako ćemo prvo da pokažem. Znači, ovako, šta znači da ja kažemo ljudima šta znači ova slika. Znači, ja i Damac smo navijači Zrinskog Širokog. I redovno nama na Facebooku neko prepucavanje u Mostar Široki. Normalno. Ali pazi, zdravo prepucavanje Mostar Široki, jel tako? To naglasi. Tako, apsolutno. Znači nije to ono bolesno prepucavanje, ali znaš, ja tebe hakam, ko Širokobrijžana, ti mene hakaš ko Mostarca, i onda mi redovno pred svaku utakmicu, ne veze gdje se to igra u Mostaru ili u Širokom, onda mi se nađemo, bacimo jedan zajednički selfie prvo i tek onda svaki dan na svoju tribinu. Klasika, evo, što bi trebalo biti. Evo ti jedan šalnik imaš. Ovo je pravi takozvani svileni sa obljetnice, sa rođendana kluba. Tu sam, na toj sam manifestaciji postao čak i plaćenik. Sad sam gotovo, regazao sa šalom Širokog. Hvala ti. Znači, 70 obljetnica MK Široki Brijeg, jel? Da, bila je. Tad sam dobio to sad. Od koga si dobio? Pa uglavnom od kluba. Mi smo to svirali. Tako i sad normalno, to su neki iskoristili kad te vide tamo, svi su se nešto učurli. I tu sam naravno postao plaćenik, plaćenik si, šta ćeš šutiš, nosiš titulu plaćenika i dobro. Odlično. Hvala ti puno, naći ovo sigurno nije mjesto na ovom setu. Hvala ti. Spomenuo si te posao takav, brico si, frizer si. Da, 18 godina sam, sve skupa nekih 25 godina sa praksom, sa svim. Znači, krenulo tu u Mostaru iz medicinske škole, 3 godine škole, praksa. Tako ćemo se. I toga, što sam naglasio ovo, da si brico, za mi početak, ljudi su uglavnom pratili, ovi stariji znaju, sam mlađi ne znam sigurno, znaju, ali sigurno su čuli. Bilo mjesto i meštar, pokojni Boris Dvornik. Bravo. Neku usporedbu, našao neku usporedbu njega, meštra i tebe, što je se u neku ruku, kao u toj seriji, bilo je bitno, cijenilo se njegovo neko mišljenje. Mimo ti učenih ljudi, tako kažem, učenih ljudi, cijenilo se mišljenje meštra koje je imao svoje neke... I držao se van politike. Da, njegova čuvena... Ja isto ne mogu ne dam politiku u svoju politiku. Tako, isto, sve isto još istog vremena. Ja isto ne bi dao to, stvarno mi nije to da idem u neku stranku, da se neđe orijentira, daću podršku za koga ja smatram da je fair i pošten. Dobro, često znaš, to si već rekao, ispravne stvari znaš i kritizirati, dobre stvari znaš pohvaliti, loše znaš kritizirati, što mi je normalno i trebalo bi sve društveno biti nekako, više bi trebalo biti ljudi uključeni. Pa sigurno, da budemo... Nego da budemo pasivni, da sve ne valja. Tako. Ti nisi jedan od njih koji kaže sve ne valja, ti još da stvari pohvaliti. Vidi, sa malo truda more vrhunski biti. Vrhunski. Znači, ja smatram, frende ovdje kod nas, recimo, kad bi samo standard gore bio, da bi sve ostalo nebitno bilo, čovječe. Ti ne bi bitno bilo ni ko nas vodi, ni šta, ni gdje, ni kako, kad bi neka šta ja znam. Zamisli ti sad neku babu
dolu u Crvenom Grmu, kad bi njoj frende došlo 1000 maraka mirovine. Pravo si. Pa što, ona bi se osjećala bitna, važna čovječe, to je. Kad bi neki radnik u nekoj tvornici imao neki 1000 eura prosjek, 2000 maraka. Pa vola, to bi bio raj. I onda ne bi se ljudi sekirali, ne bi se ložili na te, svak bi imao svoje pičenje neko, znaš. On ima svoje, oni tamo, ovi svoje mirovljenici da ti dobro stoje. I onda kad si u toj neimaštini i u tom svemu u jadu, onda se tu javlja ta neka i zavist i ovo i ono ovako, onako, svakim kriv. Znaš kako je to, jebi ga. Bio si suv ili 1000 puta sam bio suv. Pizdu materno, popizdiš, svak ti je kriv ono, u tom trenutku, razumiješ. Tako ti je ovdje. Isto. Znači, ne bi se tu vukla nikakva imena više. Da, često imene ovako ljudi znaju pitati ono što tebi to treba, ono, izjaviš neke ovakve stvari, kritiziraš, ono, i dobro ti to smiješ reći, znaš, no, često je to što meni kažu. Ja tako neovisan sam. Ali ljudi smatraš li to svojom prednošću što ovisiš sam o sebi svom radu, evo, ko što sam ja, ne radim fotografiju, jel, onda ljudi to znaju, oni koji me prate, ne bavim se fotografijom, znači ovisim o krajnjem korisniku, ovisim o ljudima, ovisim o svojim klijentima. Nisam nijem niko nad glavom pa da moram se paziti, a bilo tako i ti djelovo da si možda nekaj drugo da radiš. Tako je, vidi. Ti sad kad pogledaš, znači, masa ljudi te upita koji ti kurac to triba. Ja. Razumiješ, šta će ti to, šta se samo, nemaš potrebe to sve. Što ti to treba, jel? Ali bolan, imam ja neki taj svoj, ne znam, evo, gore gdje radim, ta ulica, ja je ne mogu prižaliti. To je povijest Širokog Brijega i da onako izgleda... Često je spominjao što ta ulica je preko puta Soptinih kuća. Tako je, to je ono, pazi, ulica koja je bila ok do tih famoznih kopanja naših i onda je ostavljena ruina. Ja kažem, ako je fair, radi je, nema problema. Ali nemoj da se jedna radi 5 godina, a jedna 3 mjeseca. Industrijska zona je planula, završena bila u pola godine. Evo, reću godinu. A evo, moja ulica još nije gotova. Znači, tu se dešavalo, sad bi ja trebao, naravno, objasniti ljudima šta je tu bilo, sad su oni to nekako prikazati ko ja sam se tu nešto medijski gurao, nešto... Ti jesi imao neku akciju, pokričao se na Facebooku, kao da se to radi, da se ta završi. Tu su neke ruše, ne mogu se sad točno više sjetiti. Bravo, znači pričamo o najstarijim kvartu Širokog Brijega. Najstariji kvart, znači, neki 1920, da sad ne bude nove neki povjesničar 1920, neke je tu Dominik Mandić imao tu katoličku štedionicu i bio je prelaz preko rijeke i šetnica i sve je bilo tada. A ja danas imam u tom koziju stazu, ali opet pazi, koji su sad, ajde malo, ajde baš su pijesak nasu. Tu se meni desi da se tu, jer tu više niko ne stanuje. Znači, ti ljudi su stari, umrli su i taj kvart prazan. Donja ulica, ta je prazna totalno. Znači, nema niko. I tu kad se belaj desi, tu mogu ja eventualno intervenirati ako naletim na toga. I pazi. Znači, tako je prazan dio ulica. Tako je, to je totalno. Znači, ja sam došao 2003. u tu ulicu, znači, koja je bila tada, pa mogu reći, skroz dobro stajala. Razumiješ. Bila su tu neke 2 velika kasina, kafići, butici. I onda je krenulo to osipanje da bi kulminiralo tim nekakvim, sasadilo se sve kopanjem tim. To je 3,5 godine je bilo, kanal 10 metara, ne znam, 30 dana bager nagužen pred mojim salonom, pokvaren. I jednostavno kad se to krenulo i završilo se, ostao je taj dio, znači rutav. Mi nismo imali pakleni tada neki da je bila lijepa ulica, ali smo imali taj nekakav i trotoari, to sve, i pazi. Polomi se par ti stariji ljudi. Znači, jedan se, ne znam, kotrlja dole u taj neki podrum, polomi se živ, starica neka koju sam ja našao, valjda je ja ukala tu, ne znam. Ovaj jedan stariji lik, on je ležao cijeli dan. Ukotrljao se u te podrume stare, normalno, kad je to staro, polomio se i jednostavno mora se nešto napraviti, jel? Reći. Imao si jednom akciju da bi htio sad nešto tu. Pa to sam ja u afektu rekao. Ali pojavile se neke šljive, neke sadnice, sve su šljive. Jesu, ali smo mi to izveli samo i pro forme. Znači, pak si ti sad. Čisto, da ukažem samo na to, da, bravo, jesmo mi to napravili, ali kažem, ti odmah su one isklonjene i sve to, ali jednostavno je bilo toliko bez veze,
ti zadnji put kad se ta starica polomila i kad ja se je našao u biti, ona ležala sva u krvi, ajde ja sam to spakovao, naišao je neki lik i mi smo nju do doma zdravlja, ženi jednostavno pozlo, starija žena naišla tuda kako je rutavo bilo, polomila se i tada u tom afektu ja sam rekao, ne znam ko je ti novinara s Jabuke, rekao ja, daj bolan, ili ću ja ovdje minirati, ili ću posaditi šljive. Sjećam se toga. I njima su te šljive nešto interesantne bilo, onda sam ja dobio ti nekakvi poruka, znaš, ali samo mi je krivo što se shvatilo, onda ja nešto tražim. Stari, to je najbolje za utrat bager i sve poravnat. I to će biti najidealnije i na kraju će se to tako i desiti. Ali bolan daj, barem ti stariji ljudi, jer tu, pazi, tu je prolaz za kolodvor u Širokom Brijegu. Tu prolaze klinci za školu. Tu ne možeš ostaviti neki kanal, bolan, gdje stariji ljudi koji idu, ne znam, do doma zdravlja, nešto da se tako sasadi. Jer kažem, nema niko tu, ne može i naći niko, on kad se prospe tu, kad se saspe po tebi, šta je problem tu, mi u Mostaru, šta je god bilo, do sad je bilo na nemamo gradskog vijeća, šta je kod vas problem? Ma nije, vidi, u nas su ta nasljedni ti džirevi, u nas su privatna imovina onda? Tako je, privatna imovina i tu, pazi, ti, opet ti kažem, radi se o najstarijem tom naselju, tu u Širokom Brijegu i onda bola, to je 100 obitelji tu, sad bi to trebalo, vas da se neko nešto bune, tipična priča, Hercegovac i Mrginjac, to ti je to, znaš kako to ide. Je sve dobro, ali ne moju raštiku dirat, to je moje i ko što je na vama sadla, kad čula treba autoput proći, pa koliko sabala plaćena, pa sadla struka, raštike. To, da. Čiji ti malo u to učeprkaš, javi se, ali kažem te, nadam se da će to... Ne, to mi je fascinantno kod tebe što obično ljudi, kad neko nešto piše, o tem nešto tražiš, što se ko tražiš nešto, obično ljudi traže to za neko svoje naselje tamo gdje živi, ali ti tu ne živiš, ne možeš živiš za dobrobit zajednice. Koliko sam ja skužio. Nemam nikakve veze. Sada danca branim nešto što onda će u Široko. Nemam ja nikakve veze s tim naseljem, ali bola tu sam 18 godina. To je sve otišlo, isto kvarta kad sam ja došao što je bilo, svi su to. Znači, otišli zbog tebe ili? Pa hoću se vjerovati šta ja da. Poklopilo se tako. Ma i ja sam mislio kad je bilo raskopano, bio sam do 2-3 puta skonto, ma ovdje neđe pola, ali to je isto sam, nisam. Znači od 2 ulice u Širokom, to je ova što ide kroz Široki, jel? To je glavna ulica, tako je. Ne, mi Mostarci volimo Širokog, te 2 ulice volimo za obilaznicu. Tako je. Zato rijetko prolazi. A mi žovnicu, klasika. I znaš šta je, sad ja kontam, ako dođem sad ovdje, ako ovo pogledaju Široko, možda dobijem kontejner staviti. Kontejner, to ako dobijem, sve ću častiti ovdje. Govore, nama se častiti. I ono, šta je bilo tada, kad spomenuo si čašćenje, nešto spomenuo se, meni je tada bio, je li Zrinski igrao u Europu, ja mislim. Bravo. Jeste, gospodina je bila. Tako, bio je Thompson, Zrinski igrao u Europu, sve je se poklopilo bilo. I onda taj je ljamac džentlmenski, pazi, znači mi kao rivali, Zrinski, Široki, Mostar, Široki, Zrinski igra treće pretkolo Europe, jel tako je bilo, treće pretkolo su oni igrali u Širokom. Gore je gospodina i čovjek piše, Daniel Rezo i njegova ekipa kad dođe, piju, jedu sve na moj račun. Pa to je džentlmenski. To je samo za dernek. Pa dobro, pa to je, ja sam za dernek gore, jel? To je prvi put da sam kao Mostarac otišao dernek gospodinu. Gospodinu, ja, bravo, da. Mi smo tada takvi, skupimo se svi ono dobro. Dobro, svakako. Dnevno izbacuješ sigurno što zajebancija, što ozbiljnih stvari. Uglavnom zajebancija. Pa dobro, ti imaš i satirika, nešto i kad ozbiljno pišeš ti to provučeš kroz neki humorističan. Tako je. Tamo u biti sam sve što nisam vam. Znači sve što nisam, tako je, njima šta ja znam. Inspiracija je. Ja kad ja vidim kako svi se trude nešto na poslu napravi, znaš, moraliziraju, pa jadne žene ispravljaju, pa ovo, pa ono, onda ja udarim kontru, znači, sve skoči, znaš, baciš kost. To sam skužio. Gori sve. Spomenuo si sad, žene ispravljaju to, kući. Kad napišeš nešto, zadaš nešto, bude li Damire opet i? Pa, klasika, ali ja vidi, ja polazim tu, kad u nas dođu... Ili šta si sad pisao? Izbori, znaš, kad dođu izbori. I svi oni nešto, triba ono, i šta doješ, niko ne smije kod kuće ništa, znaš, svi nešto vuču, i onda dođe kući, ne voli bižu, žena mu stavi tanjur biže i on šuti i jede, šta će stari isto ko i ja, jebi, a to.
Zato I si sad ja- šta ćemo mi promijeniti? Nemamo mi ništa stari. Zato si ja na Facebooku, jel? Tako, ali vidio, ja sam rekao, pošto je Brke, ja hoću gradonačelnicu, znaš. To si jedno sam ti to izjavio, to sam ti upred. Ma to je bila ona nekakva, posle 7-8 piva i to ono smo je mi kod crtali, znaš, kod to je. Daj, gradonačelnicu i po mogućnosti ima velike sise. I svi zadovoljni. To je kao klasika. Jesi imao nekog problema, recimo, što se tiče nekog kritiziranja ili nekog svog pisanja? Ne, čak sad kažem ti te ljude, malo opet ti kažem, oni su skontali kroz jedno određeno vrijeme s kim imaju posla, jer nema, stvarno nikad. Imao sam ono fantoma sa nekakvi, oni anonimni, znaš, šta ja znam, logira se frajer, junak noći, ne znam, tamo neki, sjećam se frajera, život za široki o meni priti, nemam pojma. Prijetio iz razloga. Tako, pa vidi, imao sam neku glavonju koji je, kad je Bajaga bio u Širokom Brijegu na VHF-u, znaš. Ja sjećam Mislim, glupo je objašnjavati u ovom vremenu čovjek koji je obišao cijeli svijet da dođe u Širokom i sad ti u Širokom neko dojavio bombu. Pa bola je Bajaga, ali istralo bola 3000 ili 5000 naših ljudi. Ali pazi, ko može u Široki dovesti 5000 ljudi, frende, da je borba bikova, dovedi je. Znači, ko može dovesti 5000 ljudi u moj grad, da im dobro bude, dovedi ga. I nek se ljudi zabavljaju. I šta? Ljudi se trude, bore se, daj marketing, i šta? Neki glavonja se našao i krenula normalno internetska rasprava, da bi neki lik se tamo, ne znam, neki je taj fake profil, razumiješ, i on će pobiti znaš, i trajalo i pazi, nikada piše o svoje ime, kaj tako nešto. Tako je, to su oni junaci noći tipični za tipkovnicu, on je narodni heroj, to je a pazi, zna svak gdje sam ja. Gdje sam ja, nije problem i danca naći. To, što sam rekao na početku ikone Širokom Brijega. Tako, znaš gdje sam, isto sam biciklobal, gdje ostaviš tu minaćeš, nisam niđe makao u zadnjih 18 godina odande, evo, odeš na par dana, ako se makneš, to je to, jel? Tako ti je to, stari. Ali uglavnom, kažem ti, nebitni su ti likovi, nebitni su totalno. Znam da je samo junak za tastaturu, oni... Jer to me zanima, pa mislim, pazi, ja opet... Vjerovatno toga ima i ovdje i suče. A ja te razumijem. Ja te razumijem, često ja imam taj problem, ja to tako volim reći, imam problem kad iznesem svoje mišljenje. To je moje mišljenje, to ne kažem da je tako, da je ispravno, nego to je moje mišljenje koje ja podijelim s ljudima, nekom se svidi, nekom se ne svidi i Bože moj, sad, može ti pasat, može ti ne pasat, možeš me voliti, možeš me ne voliti. Ali samo što je kod mene problem, što ja imam stvarno par likova s kojim sam ja od djetinjstva, razumiješ, od djetinjstva, ja se ne mogu na njega naljutiti, on zna kakav sam ja znam kakav je on. A da, jasno. Pa evo, isto pa je naš odnos. I bravo. Naš odnos, pa evo ćemo ugrijesti jedan drugog, ali mi to znamo. Bravo, nekakvi su, ima nekakva ta, ajde, rećemo, i distanca i kultura, ali imaš, kažem, ti imaš likova, što ja znam, ja sam imao frajera, Samo, pazi ja sam imao frajera. Pazi, u mojoj struci nije, ja sam se sretao s tim u svojoj struci, da mi je čača znao gdje sam bio, vjerovatno, duplerca večernjeg, kiseli sine, odrekao me se preko večernjeg lista, jel? Milance, ovako ima sjedi od tebe, jel? Baf, šta ti je to? Ko se više sekirao zbog tebe, ako si bio mlađi, stari i stara? Pa znaš šta je, Ivanka je bila, Ivanku i sad to pogodi puno, znaš, ona meni kaže, moj Damire, svašta o tebi govori, a malo očegi da nisi. Znaš, koja se čorava posle, ali eto, tako. Majka ko majka, jel? Majka ko majka, to ti je tako. A Malence je bio strog... Pa vidi. Kako je on da prije svega? Evo malo prelazimo privatno, ali nisam godala vidio, a drag mi je bio, što ja rekao, sveći ko Širokom sam radio, upoznao sam dosta ture ljudi. Mile lik koji su, valjda su ljudi mislili da on mene, kako je bio, milicija, tada policija, taj. Oni su mislili da ja imam taj neki stegu, nemam pojma. Ali to je jedini lik koji na vrijeme suđe dođe. Jedini moj pajdos koji ja mogu reći u 9, da je on u 9. Znači, jedini lik na svijetu koji ja. Znači, ipak ima... To je, i nikad u životu znači, da je ruke na me stavio. Vridilo je, pazi, Ivanka me napleska, znaš kako materno, letimice, klumpa, pokušna papa, bum, ali Milence, više je vridilo Milence, to mali slušaj, nisi malo. I sad, kažem ti, sad ja ne volim, recimo u Širokom, da me policija zaustavi.
Mile tamo svrati, to je njegova firma. Kako jedno murijak, kvazda murijak. To je tako ide. I sada, znaš, teže mi pane njegovo kad on kaže. Kad ti ovo nešto kaže, nego jel? Slušaj ti mene, ne vrti se ovaj svit samo rad tebe, znaš. I gotovo. Ali ja ga znam ko Veseljaka. Apsolutno. Ma cijela loza, ta moja Ćorća, to su tigrovi svjetski, čovječe, to je. Ti uklapaš se ili iskačeš? Pa uklapam se, ja se Znači, nakon priklon samo užasno pjevam, stari, užasno pjevam, to je katastrofa. Puste me, evo moju izbenda što sam svima radio i on me puste malo, ja zapjevam. To je fascinantno, znači imaš sluha, ali nemaš glasa, ili kako bi to ja... Kritično to izgleda, da bi se otpivač ja to intonaciji i nešto ja znam i ti tekstova, evo, ali nisam za pjevanje, sidi tamo gdje. Dobro, aj doćemo do tega, neću odmah se nešto pustiti da mi odmah stoje onaj... Potušao ja to, standardno. Dobro, to svi znamo. Svi znamo, jel, samo kako se čuti sreća sami smo, jel. Brico, zašto si postao frizer? Evo, tako se sad i toga u tvojom poslu. Jednostavno te godine... Šta te privuklo na to? 90. Samo prvo s koje si ti godište, smijem te pitati? 82. 82. Ne. 82, prvi mjesec. Nisi starija mene čovječe. Pa eto, kažem ti i šta me je tu... Ja sam biti htio samo nešto brzo završiti i raditi svoj posao. Znači, s ti 10 prsti u svoj, ja bi vjerovatno radio i nešto, Znači, znamo se dugo. I radili smo skupa, tako doćemo do toga, bio si muzičar, bubnjar si bio u jednom bendu, dotaknut ćemo se i toga, ali svejedno sam ušao malo, prikam Facebook, onda se pripremim za ovu emisiju, i već ti nastupao, bilo je tebe u medijima, upravo zbog tih svojih nekih istupa, davao sam intervju za jedan portal, drugi portal, treći, i našao sam ti interesantnu izjavu, zato sam te sad to pitao. Kažeš da si upisao frizersku školu jer tu najviše žena bilo u Mostaru, u toj školi. Pa, tako. Sad mi pričaš još drugo, zato te moram pitat. Tako je, upisano u školu je bilo, pa šta ja znam, i klimavo je vamo bilo, i rat, i pucnjava, i folovi, golovi, postratno vrijeme tamo nekad. Ja sam 2001, ti si onda, znači, 90 koja, jel? Tako je. I sad znaš kakvi su roditelji, pogotovo mater. Aj ti, bolan Damire, vrat se vamo, upiši nešto i tu si na brigu i doviđenja. Šta ja? A ti ko pravi širokobrežan u Mostar, jel? Tako ja dođem ko pravi širokobrežan u Mostar, ugledam u razredu 30 nešto žena, nas 2-3 muška, ma ja, veli, stara, ja sam... Dobro, ja sam išao u ekonomsku, u nas isto tako je bilo četvorca, petorca. Petorca, četvorca, nisam še siguran, ti meni je davno to bilo. Onda su sve cure bile, Ma, meni je super bilo. Nemam ja tu šta reći, stvarno. Još jedna naša zajednička stvar. Tako, meni je još super ovdje u školu tu u Mostaru bilo, nema riješiti. Što si vozario ili si bio? Vozario sam, pilao sam tu, kažem ti, onda odmah sam se tu javio, kažem ti, ta praksa na Radovolju u staračkom domu. Dobro, tako ćemo si to, nego što tam je reci, to je posle srednje bilo, Znači, tokom srednje, ide škola, praksa, jer tu je, kažem ti, većinom se oslanjaš puno više prakse nego što ja i danas mislim za taj zanat moj. Znači da puno više treba prakse biti nego same te škole. I ti si na kraju samo muški frizer, jel? Tako je. Znači, ipak izabrao si... Imam ja nešto ti teta što ja ošišam, ali neću da se hvalim s tim, da ne znam, znam u biti, ali jako uzme mi puno vremena, znaš, s muški si malo pošteni i to je to. Jer metar kose zimi, ti se satareš, izgoriš pored nje. Šta te htio pitati, spomenuo si to za praksu da si radio u staračkom domu. To si tražio? Da, Radovolj tu u Mostaru, da. Otišli smo tu, bili smo tada, je to vjerovatno škola, mislim da su oni to odlučili, nas par poslali tamo. I onda smo, kažem ti, krenuli s tom praksom, ali nismo se dugo izdržali. Bilo je tu malo likova koji su to neozbiljno shvatili i onda su nas, kažem ti, nakon neki možda mjesec dana eliminirali sve. Sve, znači potjeralo nas jer su ovi malo bili neozbiljni. Biti, bilo je tu malo i iščašena nekva ponašanja, ne znaš. I sad je to a meni se učinila skroz dobra praksa. Jer su tu, kažem, imaš ti ljudi štićeni kako ti si tu volonterski pomoći, biti tu. I onda sam se ja vratio u školu i tada te ljude odgovorne s ravnateljicom s njima zamolio da me vrate tamo. Znači da me vrate. Znači baš si htio biti. Tako jer mi je super bilo, tu imaš namontiran taj frizerski salon, tada meni je to idealna praksa bila.
Idealno. Jer s obzirom da sam vamo vikendom išao u pravi frizerski salon na praksu, onda sam vamo radnim danima dolazio u taj frizerski i tražio sam od tih ljudi koji su odgovorni da ja sam budem. Ali, ako napravim jednu grešku, znači, ne da me izbace iz tog prakse u staračkom domu, nego da me eliminiraju iz škole. Nemam šta tražiti, jel, jednom sam uprska, ako uprskam drugi put. Kad spominjaš to prskanje, kakav si bio u školu? Pa nakon, kad sam došao, upisao školu, imao sam dobro gadan udes, da sam bio zagipsan čitav, znaš, da je to bilo, donosili me, znaš. Ali sad je znači, neko... doslovno ste nosili u školu, Tako, znači, kad sam krenuo u školu, pa i vraćali smo se s planine, ja i stric moj Jakovi, i onda smo se zatresli gori za skretanje Botiće na Visokoj Glavici. Zapucao nas frajer i dobro nas udesio, baš nas dobro udesio, onda sam bio sav zagipsan, tu sam i... To je početak neke srednje škole, no? Tako, tu sam i prestao u biti trenirati, šta ja znam, sadla se, noge, koljena, to je baš bio dobro gadan, dobro smo stradali. I dolaziš prve dane škole, iznosete na nastavu, sjećam se te scene, jedne moje nastavnice, ona je rekla, Bože, svašta i ovdje primaju, ove noge zagipsane, glava, ruka, znaš, ona me gledala žena. Znači, doslovno upakirano došao u školu. Tako, ja sam rekao, Ozdraviću ja. Ali pazi, nisam loš bio, šta ja, nisam to nisi bio problem, to govoriš ako prskam jednom pa te pitam. Pa čuj problem. Sad imam dojam od tebi, znaš da si dosta živ, dosta aktivan. Jesi bio takav i prije ili se probudio nekad? Nisam ja bio neki sad anđel, razumiješ. Ali što je bilo zadano za odraditi, radila se, goniš svoje, odradiš to, i onda bi znalo je tu biti zajebancija, krivina, i svačeg nečeg, ali opet ti kaže, sve u svemu, vrhunski je bilo. Vrhunski, kažem ti, opet bi se vratio tu isto, sve to, zbog toga što te nekako malo uozbilji. Posebno ovo što sam prošao gore na toj praksi u staračkom domu, tu se nagledaš sudbina, svi svaki, to je, Bože se čuvaj. Dobro, ja za ko frizer i odmah vidiš, pazi, ja sam prestao u frizera ići, odnosno u salone, mislim 2004. Tad sam se prvi put na Nguloš išao. Od tada se sam šišam, to se primijeti, jel tako? Pa vidi, ja sam sad u koroni isto dao, šta ja znam, čovjek me nazove WhatsApp video pozivom, dama, šta ću sad? I onda mu ja to objasnim. Jednom sam imao scenu, moram i to ispričati, jednom sam imao scenu, radio sam u uličnom klubu, što inače, ovako kako radim, i znaš, ja to zabradatim, sav zakosatim, pustio sve i onda 5 do 12, mislim sve mi je 5 do 12, vaza kogod ima vremena, vas da meni malo. I kod tamo ostalo neki pola sata, prije što ću ići, odu se ja na brzinu šišati. Čovječ, ja sam došao do pola. Hvataš, došao do pola stade mašina. Jebem ti život, znači, što ću taki noć, pola večer, 10:30 sati, trebam ići raditi, trebam ugraditi. U disku, ajde ću graditi, ja bi kapu stavio. Mislim, zimski je period, jel, ali pošto ću zatvoren prostor. I znači, sad brat ima svoju mašinu i on tako nekad brica se, malo on to, ja sve to kratim sam. 10:30 sat najveće, ja kontam zove Dragana. Ja ga zovem, rekao ja, nema telefon, halo ja, gdje ti je mašina za šišanje? Kaj se on valio smijeti. Halo, znači ma znaš šta je ima pokusni. Ne smije se, rekao, donosi. I otac sam rekao, nikad više, ako nije ujutro, nije nikako. Nikako, tako je, najbolje. I pazi, što se tiče brijanja, pogotovo muški, kad je to na brzini, za 10 minuta kad čovjek rekao, ajde pa ja sam taj zanad, pa se klepnem po uvetu, proriže se, znaš kada se žuri prije. Ili briješ, pošto ne znam, kažem, nisam, znači to je već 16-17 godina od kako ne idem u frizerske salone, jel se brije, brica, baš vidi, ja to sada u biti i ne radim. Imam, Bogu hvala, imam dovoljno posla da ne radim, čak sam sebi dao tu slobodu da ne radim i subotu, što je za frizera nemoguće. Ti si već gazda, čovječe. Ma nisam gazda, nego jednostavno dodijalo mi je, Frede. Dodijalo mi je, gonio sam vikende 100 na sat i onda sam rekao, kad ja to jednom odušim i vikend ću imat sebi, pazi, sad me moraš držati u salonu radnim danom do ponoći. Sve ću vas izdržati, izniću do ponoći, ako treba stavit ću rudarsku kapu, šišat ću, nema problema. Ali vikendom ime ne spominje. Znaš, ako se šišaš kod mene, ako te upita neko, gdje se šišaš, bolan za taj ime, nemoj reći damca, ne spominji me vikendom.
Htio sam isto to, kad smo sad počeli o tome, kako šišam se sam, ne idem. I se vjerujem, naslušate svega, znaš, dođete mušterija pa na ovom počne pričat. Tako je, pa psiholog, ti svi, sve te psiholozi, psihijatri, sve to tako, moraš ti malo to prislušati, malo ovoga krediti, ovoga žena, ovoga. Najzgodnije kad me recimo, micina kad mi je se napjela, kad ga boli kičma i to su ne klasike, razumiješ. A već neke dublje moraš siti malo. Znači doslovno ti bude jako ispovijed neka, jel? Tako. Pa ja imam recimo problem, znaš, sad kad ispovijed neko spomene, znaš. Nikad ne odem za Božić Gospojina ili Uskrs kad se kod nas to i sad normalno pitate fratar. Kako nisi bilo, kako se nešto... Pa malo veli, ti ispovidaš, ja i šišam, ne mogu izići sa lona, šta ću, razumiješ, to gori i od zvizde do zvizde, što rekne narod, tu si i radiš, i kapak, razumiješ. Ali ima dosta poveznica, to da narod dođe malo lakša duša. Vjerujem, baš bude, jel? Dobro, kažu da su frizeri i zubari najhrabriji ljudi na svijetu. Znaš, kaže, ovaj ti zavrne uho, britku ti stavi pod vrat, drugi te buši u ustima, ne smiješ mu reći riječi, da je pogriješio. Pa meni najkrivlje bude što kaže, frizer će sve ispričat. A ja baš znam ti taj načuvati, nisam. Nisi lajavac? Ne, čak dok sam svirao... Ali dobro, pazi, pa nije niko tu, nisi ti sam smo stario, može sad kako korona, vidi, ali nisu to neke sad ozbiljne teme, neću ja sad nekoga blat tu ili da se nešto... Ali znači bude svega, jel? Bude, recimo, znaš, dok sam svirao, znaš, znao sam svojih frendova par, kaže meni da će se ženiti i jedini ja znam, ne znamo ni rodbina, ni niko. Ne znamo ni žena, jel? Niko živ i ja to sve normalno prišutim dok on to ne kaže, razumiješ, da sam baš lajav, jel, rekao mi svako. A jasno. Što je? Znači sigurna ispovijed kod tebe. Tako, malo to moraš. Šta onda radiš kad ne radiš? Uglavnom trka. Trka svi vazda, jel? Pa tako je, nekako imam ja taj svoj neki vojni režim, u biti nije to vojni režim, nego ja obožavam jutro. To sam skužio, imao si statusa, tako je. Bacilo si neke isto humoristične statuse kako si znao zateći parave prilikom treninga. Tako je, jer ja izbijem, ne znam, ljetna doba 5 sati. Niđe živa doba, jel, nama strši, oklijete i jebote, Tako je. I pazi, moram se još jednom vratiti vamo na ovaj svoj zanat, to ne priskoči. Moram spomenuti čovjeka u Širokom Brijegu, znači, koji me odgojio. To Mislav Letlić-Čoma, znači, to je čovjek, pa nekako, Usćeću Milu, jedan glavni lik u ovome životu. On je bio... Ja sam kod njega bio na praksi i radio posle. To je... I danas za mene top prico. Top. I još kažem ti, imam ja te starije kolege u Širokom Brijegu koje ja, kažem ti, baš poštujem. Kažem ti, Puškanović, Dragan. Da, to su baš ljudi dugo godina, onda imaš gori Ikula Sliškovića gori na Trnu, Čomu na mostu, ali opet kažem ti, Čoma mi je broj 1 jer mi je bio, koćača Mila, bar što se tiče zanata. Tako da, ne smijem nikad biti, niti ću ikad reći dok je on živ, da sam blizu. Ta 3 lika su vrh i sad bi ja recimo te stručne predmete preporučio svima u školi da ti ljudi dođu i da pričaju. Znači ne bi dao nikome. Ne može ni damac, ne može. Ja tek sam radim 18 godina, ne može. 25 plus gore staža sam, onda može doći i struku, o struci pričati. I samo te ljude, znači te ljude, kad bi oni pristali, imali bi šta ispričati. Eto to je to. Interesantno, pazi, znači čovjek još uvijek radi i salon je blizu tebe, a ti hvališ čovjeka, znači ipak respekt. Apsolutno, nema tu govora, nema, to su vrhunske brice, ljudi koji su godinama tu i kažu, evo sad ne znam, korona kad je bila, mislim, ja ne znam, ja sam malo divlji pa nisam, pa da tu koronu ni dobio. A još nisi imao? Pa nisam stari, da sam zaštucao, ja bi otišao kući. Ne znam, ne bi normalna stvar, da ne bi nikoga zarazio, jel, da to je. Ali oni su svi to prošli. Normalno sam i nazvao da sam i se javio, da pitam kako su, šta su, to su starije kolege i ja imam tu
Strašno. Poštovanje. Što imam, kažem ti, imam i prema mlađim. To su, kažem ti, to baš Draganov sin. Od Dragana Puškanovića mali će biti vrhunski brico i veće. Lovro mali isto, Naletilić. To su, kažem ti, sve majstori će to vrhunski biti svog zanata. Zar nije gospodin čovjek kada priča o svom poslu i hvali ostale? Tako. Vidi, i nije mi interesantno kad sam sam. Ja sam sad, ovo kad je korona bila, oni su umalo vremena bili pozatvarani svi. Pa to je kaos. To je kaos. I ti si sad sam na oniki široki brig udarit. Pa malo skočio bube na tjebate. Pa znaš šta je to? Pa to je... Dobro, ti opet dobro, oni su svi vrhunski frizeri, ali ti si još i nekako aktivista vama, odnosno aktivan si pa na društvenim mrežama i to, pa ti imaš neki bonus malo, zato mi svi znamo, čak i Mostaru znamo za danca, jel? Ona šta te zna ovako razveseliti, raspoložiti? Mene šta zna raspoložiti? Pa kad sretne nekoga ovako u gradu, da je za cirkusa, za smija, ima vremena i za to? Pa, evo, rekao si sad, ostavio si subotu, jel da ne radiš? Tako. Kažem ti, ostavi si to sebi, obitelji. Odeš malo prodaš. Ta dva dana se nekako isplanira, mogu otići malo more, malo planina, malo ovo, malo ono. Jer vidi, skonto sam da me godišnji odmor ubije. Zašto ću ti reći to? Reću ti iskreno, zatvorim 7 dana. I ko fol ja nešto čeifim to, nešto. I onda se vratim pa 20 dana ne izlazim iza nesi. To je kaos. I onda sam odlučio tako, malo ću rasteretiti to, vamo radni danima ću pičiti koliko treba. Vamo vikend mi ostane, isplaniram se, mogu otići malo do mora, mogu vamo, mogu tamo. I tako da više i ne planiram nekako nešto sad uzeti pa da te nema 10 dana jer znaš šta mi onda je kaos razmišljati. Još mi je interesantno nešto, jer sad pričam o tom poslu frizeru, čovječe, pričam o frizerskom poslu i interesantno je, bar meni interesantno. Izjavio se jednom prilikom isto da nisam frizer, spavao bi u parlamentu za 5000 maraka. Pa normalno, moraš malo nekad malo... Pazi, ja kažem da ja ne bi došao u Mostar za 2000 maraka, vozio se gozgu. I to sad ljudi shvate, malo zajebaje se, alo, ljudi zajebaje se, šta? Da, imaš li želja ovako, jesi kad razmišljao o tome, pošto evo sad, ti vas nešto promijeniti u širokom, pa i tu svoju i ovo i ono. Pazi, da sam imao ikakvu želju, ja bi već bio aktivan, jer sam imao poziv. Pa dobro, nisi star još. Pa nisam star, ali opet kažem, prošao bi sve te faze, pionira, predpionira, kadeta, znaš kako to ide, jeli, isto u nogometu. Nema, stvarno nema, ali kažem, te šale, recimo, baciš se malo, i onda se ljudi zakače za to, spavao u parlamentu, šta drugo radi. Ne, to sam našao na izjavu, isto interesantno, I onda oni skoče tamo, šta ovako rekao. Pazi, imao sam tu i u Svirci jednu dosta smiješnu stvar, znaš, ja sam jednom izračunao tamo da mi mislim da je 10. mjesec bio. A mi za mjesec malo? Vidi ovu. Moj se stid vole. Znaš šta je, kući mi rašti kako duša, ne bi je kvario. Znači, gledaj, pršut, ja ga sušio, kiflice jutro spravio, tako da domaći je sve bola, moram. Jel iz bure gore, ti imaš korijena rakitski, to bi moralo gozgu. Naravno, sušit sam, pogledaj, imamo boje, čovječ. Bravo. Aj, pa nemoj se stidi, daj, zamezi malo, čovječ, uzmem još, taj. Aj, pa ćemo primo nastaviti to, daj. Evo, ja ću čaj, tebi ima više pršuta. Može. Ajo. Spomenuo se svirku. Evo, sad ćemo mljacati. Ma ne utiš, šta ima? Ajba. Je li dobar pršut? Dobar. Vidi je go. Znači, znam i gotovo. Ko će sramote reći da se u Mostaru najbolje prštio? Odbića, ćemo daš sine, alo? Ali dobro, bilo gdje u Mostaru, bio skod Rezija u Mostaru, tako? To je pravdanje. Spomenuo si svirku i to, dugo si bio član benda. Jesi ti od početka bio u... Ne. Rećemo... Još tu dok sam u Mostaru, u školi bio, radio sam tu. Dario Šunče, legendarni, jel? Da. Dario. On je tada imao neki taj bend, on me pozvao tu, mi smo, uglavnom... Znači, Dario je počeo, jel? Da, tu smo u Mostaru počeli, jer Romeo, brat njegov, ja sam igrao s mojim starim. Moj stari je 20 godina, isto 25, 20, ne znam, ajde. Sad im ili... Da, pjevo posao. I uglavnom je tako, preko Romea, Burazer, i tu smo mi, malo svirali. Ja
Pazi, ove dečke sa neke, ali Darija zna i sa Markotićem iz treće smjene, što je trećoj smjeni, sa Rondu svira. To je jedan najbolji ljudi što sam upoznao. Marko isto zaljubljenije fotografiju, pozdravlja Marka, kod je ovo gledao. To je car, apsolutni, Marka je vrhunski lik. I tako, mi smo to uklapali malo, jedno vrijeme tu rock'n'roll se svirao, sjećam se u Africi. Znam, prije koliko je to bilo? U Africi si svirao, čovječe. Diskoteka Afrika, da. Čačke nema ima već 20 godina. To je bilo neko natjecanje ti mladi bendova, ja sjećam, mi smo svirali. Osjećam se Hajat, Psihomodo Popa. I napilo je nas Dario, taj ima pristup. Pa ja mislim da on i sad ima taj pristup, da on to, popegla. Dario Šunčić, popegla on to do bola smo mi to peglali, tu smo po nekim zgradama podrumi smo vježbali to, navježbali. Uglavnom, zabavljali se jedno vrijeme, onda, kad je već krenulo, svak sebi pomalo, ja sam gore tako, pravio party bendova, znaš, pravio, a to kad treba nešto, da bude okej, on se sad raspe. Recimo, tipično napraviš po meni, bar koga, znam kolega, ovako se bavi. Mene najteže što je mene pogađalo, osobno, kad me neko za malo više love proda. To me boli stari, to ti ne mogu ispričati, sidit ćemo na ledini, nećemo ništa. Kako misliš proda, da pazi, bude s tobom pa ode za veliku dnevnicu među drugom? Tako je, ti Reza svira sa mnom, ja mu dajem, ne znam, pričam o nekoj dnevnici, ajde. 10 maraka, i neko dadne 20 maraka ili 30 više, on ide u tu drugu stranu. Ja. Opet kažem, je to plaćenik si u biti, ali nemoj me prodati za sitnu lovu. I onda dolazi ta priča starog zvonika. Ja to znam iz starog zvonika. Tako je, liko. Jesi tu najduže bio, ili? Da, 10-12 godina sam tu proveo. Po meni kažem ti top likova. Top, kažem ti, samo je to, pogotovo u nas 4. Evo i pozdravljam, Dragan, Marin, Šotra. Pazi, meni je Šotra opet najdraži. Dobro, ti je to izjavio više puta, da to niko neće ljudi. To je taka ljubav metar sekcije, da je to, ne mogu ti ja to ispričati, da me pribije čovjek. Ja bi mu oprostio kad bi se usta spoda. Znači, da me istuče ko konja. Zaslužio sam 100 puta, da se mi razumimo. Dura me pola puta, ali dosadan mi, Bože, sačuva. Još kad nema ni ideja, ne daj Bože me srista. Dobro, vi ste bili, mislim koliko znam, ne kažem drugi nisu, ali ste baš bili klapa, luda klapa. Od vas je možda bio neki ciganluk i na stage-u i mimo toga i privatno ste. Tako, klapa koja je obišla sve, ne znam, mora, planine, Oktoberfesta, ma sve. Sjećam se na isto prilikom, baš i kolebica vam se udavala, pa ste se u kiltovima pojavili. Tako, to je se bola šilo, to je se tražio materijal, da šta je bola. Pjevačica, Marija Katura. Marija, u biti da sve pozdravim pjevačice, Mariju Katuru prvu i glavnu, i onda Antonijetu Čerkez, Antonijet je taj umjetnički ime, Antonija Čerkez Lengićeva. I naravno Sanju, sad koja radi tu s njima. Eto ja kažem ti, godinu dana, već 28.12. sam se lani oparao. Šta je reći? Znam, jednom prilikom čak sam shvatao, ja radio, pa znam da ste vi bili u sali, pa sam vam došao, da se pozdravim, se vidim, jer sam čuo da si ti tu, zbog tebe sam došao. I baš sam me iznenadio kad sam saznao to, da još je to ljeto bilo je do Božića, ali tako. Malo sam se zasitio, malo mi ideja nestalo. I onda kažem ti, znam biti dosta malo i destruktivan kad nemam nešto, neki pravac gdje ću ja to goniti, znaš, prije vas daj razglas, daj rasvjetu, daj vas da nešto, neki movie, pa daj onda spot, pjesma, follow, ja bi isto radili par spotova isto. Tako, gonja je uvijek neko, da se malo dođeš do zamora materijala i kako, do dijeti, staneš. Ti si bio bubnjar. Tako je, pazi, tučeš, šta ja znam. Par večeriju za red. 3, 4, jedno te isto, tik tak. Sve ti mlade iste u bijelu, sretneš je za 10 dana, nemaš pojma koje. Sve se sjeća se, butku sam sreo jednu. Stari, ona gleda u me. Sjećaš se ti mene, damac. Pa ja skontu da je neka, nemam pojma, tamo ja se svirao, ja pa šta ja znam. Kada svirao sam i da shvatove, stara, izvini, molim te. Meni se isto to zna dogoditi,
mislim, pazi, ovako, radimo non stop si, jeli, u svatovima i u društvu si, po terenu si, i ti si jedan, oni tebe zapamte, ti njih, ne možeš, nekad mi bude neugodno, znaš, čovjek bi te pozdravio, ne bi, ja ne znam, ali ga znam. Tako. Znaš, da nekad ga i pozdravim, čisto da ne bude nekulturan, da ćeš dojam neki i tako, da, to te razumijem dobro. Pa znaš kako su ljeta, to je, nabilo se do čepa i onda goniš noć za noć. I s tim da sam ja, pazi, svako jutro dolazi na posao. Znači, apsolutno. Znači, ti za svi, znači, srađuje na rađu, kao da se u Njemačkoj čovječ. I ja kažem, evo ovako, sad kad realno pogledaš, kad bi sad pisao nešto o meni, možeš napisati slobodno, cijeli prošao u salonu. Ili je svadbeni, ili je frizerski. Vidio ovo, ja cijenim stvarno bubnjare, pošto svaka čast ima. Ali vi ste, znači, tu cijelim tijelom, doslovno, vi kad radite rukama i nogama, doslovno si u zraku stojiš. Ma slušaj, I malo utjecaja na zdravlje to. Pazi, ti to radiš u noć i onda sutra cijeli dan stojiš u mušteriju. Tako, ima i operacija si i ovo, svašta sam ja nešto imao i ne bi ja sam samo ti neki lipi trenutak. Dobro, svakako. Sad kad si odmorio od toga, prekinuo već kao što rekao prošle godine. Da se prvo vrati na ovo bubnjanje. Znači, bubnjat je umjetnost. Ali realno bubnjara, ko što sam ja, ima u svakoj mostarskoj zgradi 2. Što možeš da si dobar? Nisam ja neka... Ja sam u Mostaru dobri, pa ima ih... Mogu sam reći, ne znam, i u Čapini isto, razumiješ. Ali nekako vidi. Oni su mene prihvatili tu i ja sam s njima se uvježbao. Znači, bitna je bila samo ta nas 4, da smo se znali svako... Čovječ, skroman si probao, previš, nisam tako očekivao tebe. Ma bolan, vidi ovo, nije to, svatovi, nije to neki spektakl. Pa dobro, nije, ali svirat, ja sam prosječan, odmah je kao frizer, prosječan, što je bilo? To je bilo, ima hvar sliku damcu koju imam ovo. A bolan, vidi ovo, znaš da sam ja neki sad ekstreman bubnjar, ja bi imao neki tamo sola na YouTube-u, postavljam nešto, šta ću bolan, pusti me da umre. Ali kažem ti, imao sam tu sreću u životu da sam se s njima stvarno navježbao do bola. Znači, znao sam kad ramenom pomakne, šta će biti. I to je najveći plus svakog benda. Najveći plus. Zato ja vas da kažem, samo podrum i ništa drugo nego podrum. U njemu je sva istina. I kad ti popeglaš to sve da ide glad, ti se ničeg ne bojiš. A mi sada, recimo, nas, 4 u zvoniku, tada, neću sad Vinko je nanovo došao, pa i Antonija je mlađa puno od nas i sve to. To su likovi koji će danas sutra još jedan bend napraviti, ko zna dokud dogovorati, ja ne želim. Antonija je već bila i solo i bend i ja. Ali nas 4, da nas razdvojiš u neke druge bendove. Nije to. Znaš šta bi ja bio? Ja bi bio ko u Minskom polju, stari. Samo bi lagano, što čujem, ja bi pomalo nešto probao hvatat. Ali ja s njima nisam se bojio. Zašto? Zato što smo se znali u dušu. I fali li to ovako sada? Fali mi oni ko ekipa. Znači ne fali ti posao koliko ti fali i svirka? Ne fali mi svirka uopće. Zaklapan s Jakovom moje. Gore smo mi u podrumu, imamo te instrumente, neka band, sad rockeri, oni su početna faza. Pa se svađaju ko će. To je sin, ili on? Tako je. On ima taj svoj band, pa ja nekad malo za svoju dušu uzmem s njima, zaklapam. Kažem, ali opet, da bi sad opet proživio s nekim ovo sve i ovo, pa mislim da je to. Znači, ili povratak opet u stari zvonik ili nikako? Pa neka Mateo malo. Neka te još malo. Mateo mi je vrhunski lik i dobar je bubnjar i želim mu sve najbolje na svijetu. Dobro, drago mi. Znači, sad, kad te saslušam, Dario Šunjić te uveo u taj svijet, jel? Ne, vidi. S njim si počeo, jel? Umesto to sam mislio za Mostar, na Mostar. Pa šta, s njim si počeo kao sa svirkom? Ne, imao sam ja gore kuklinio, ja sam mene zabuben sam ja sjeo skroz, i tamo kad sam u školu krenuo, razumiješ. I klapali bi mi u ulici. Ja, znači stari je pjevao, pa si ti malo te privukao to. To me zanima kako si počeo, kako si prišao u to. To je to. I onda sjećam se jedne prilike da je Ćaćin taj bend što je on imao bubnjaru Mater umrla. I onda je mene Mile gurno u taj svatovski džir. Ja se sjećam, to je bilo, sad ću ti ovako točno reći, znači 9.7.96. Meni 14 godina.
čovjek je u šahmatu, ljeto je, ne možeš ti ovo što svira, sve je zauzeto, sve je bla 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 bla, ovako nema tu i on meni kaže, slušaj mali, ja nikad, znaš kako ide u nas. I onda sam ja tu upao, odradio, iskreno da ti bude stari, ja se tog dobro sjećam, to je Grudski hotel, gdje je Rio Grande bio nekad velika diskoteka. Iznad gore hotel Grudski, ja sam svirao te svatove, frende, do 1 sat, 2, sam ja udarao bubanj. A posle 2 je bubanj udarao meni. Ali to su ti početci najljepši. To je iskreno, tako je, klanjati glava, ne znaš, mislim, da. Imao si adrenalin, iz početka, znaš, ti klapaš, ti vidiš da to ide i ti se lagano već opuštaš, da te neka doba umor slada, ti ruke rade koga. Ima li takva scena, recimo, neki prilikom sviranja, najviše svirao si svatove, jel? Ba, kako nemam, to sad mogu tu pisati. Još jednu emisiju posebno napraviti, samo tome, ali to trebalo se kipu sjeti, znaš, kad neko ne dopuni ovako. Sa kištru pive, pod noge i o tom pričam, to je napravit ćemo i to izdanje. Znači, od toga što si frizer, što si aktivan po Facebooku, gdje si, kažem, ovako i kritičari, kroničari i ostalo, gdje si bio bendu, bio si i model. Bio s natjecanju najljepše brade i toga. Vidi, sad si bez brade, nisam vidio čovječ odavno, tako da vidi, isto ko što ti ovu emisiju radiš, zovno si mi rekao, frende, ćeš doći malo, tako sam ja napravio za te bradonje, kad me Irac, legendarni... Pozdravljamo Irca. Čule, živ bio i došao je kod mene čovjek, radi kod trgovački putnik, inače kažem ti Nećemo ga reklamirati s ovo, pozdravljamo smo Ircu. Bravo, ali mora, ne, znaš koliko je to moj anđel čuva, zovem ga šta god treba, razumiješ, i onda on to meni sve srikta, brzinski, i vidio me s bradom, on govori, damac, još doći, malo ćemo se družiti. Pa ja kontam, sad ćemo mi u neku prostoriju stati, ćemo nešto se mir brade. Jebote, ja došao, u mepa smol, crveni tepih, a ja neki maneken tamo. Ali pazi, obuklo nas tamo butici zaduženi za oblačenje, naše tu trka, zbrka. Kontam ja, moj Damire, gdje si došao, kakav si ti model? Tada 100 kila u meni bilo. Jesi dobio išta? Jesi osvojio išta? Ma dobili smo svi neke, šta ja znam. Bilo, jednostavno ljudi žive tu bradu. Da, sjećam se toga, sjećam to da je to bilo. Znači, kad ti dođeš s tim pravim bradonjem, oni su, frende, život podredili tome. Znači, ljudi slažu odjeću spram tim, pa neke specijalne voskove odaj, pa ovo, pa ono. Sjećam se, bilo lik pobjedio s nekom bradom, ne znam, 30 centimetara, skratio je, kaže, 10-15 centimetara samo za ovo natjecanje, znaš. I sad ti kontaš, kakav je bio jebe. Kakav si bio, znaš kakve smo mi bradanje, jebi. A ja pusti prvi 10 i dođe mater. Ja imam problem, imam kođu u bradu. Znaš, čim to naraste, to nema dlaki. Ideja to sačetka, ja to državam, nema teorije. To je bradanja, taj lik, to je pravi bradanja. Znači, gdje ljudi imaju opremu, gdje imaju voskove, gdje imaju ti berberi općenito, kažem, ta funkcioniranje njihovo, gdje ljudi u svijetu ili u Europi naplaćuju, ne znam, od 10 do 15 eura samo uređivanje te brade. Ma što će ja naplat na naš standard, da me ubije neko bola, da me izbode moji makar. Razumiju. Tako da jednostavno žive ljudi bradu. Znači jednostavno žive bradu i njemu je to tako. Odjeću naručuju specijalno, da izgledaju, ne znam, te neke prsluke, pa ovo, pa ono, pa. I vidiš ti to sve, znaš, meni čudo, ljudi su podredili to. A pazi, brada je obaveza. Da se mi razumemo, isto koji druga kosa, ti dođeš, neđe iz birtije, ovo je bilo, moraš se kupati od matušire, čuje se dimom, čuje se, to je baš obaveza. Da mi još reci, pošto me zanima, ovako, znači, pokla mi se stvarno sviđa, pratimo svi izvinske valove godine kiksaju svaki početak, pa onda malo kasnije se čupaju, na široki ne stoji baš najbolje. Šilić je onda pustio klub. Šila otišao ja. Pa čuj, šta ćeš tu? Pa po meni,
Šila otišao, dugo godina je tu bio, ja samo kažem, po meni onaj... Ja on bio baš ikona, što se kaže, kluba, i dugo igrao, i standardni je bio, i predsjednik sada, jel tako? Ja opet kažem ti, bit će Šila, ja mislim, da opet široki je klub, da doće. Znaš kako je u nas, to se napiše malo... Što se tiče transfera, još Dino je napustio, Ljutodečan otišao za Banja Luku. Za Banja Luku, da. Morat će Dino tražiti, pozdravljam i Dino, ako bude ovo gledao, morat će njega tražiti, što je na ovom kauču, da malo pričamo. To sam ja napisao baš tamo i na Facebooku, da mu želim... On je zaprešao u Borac. Svu sriću ovog svita, Dino i institucija. Slažem se. Odličan momak, prije svega, pa on je dalje. Vrhunski momak. To je hvala mu za sve i šta ćeš ti drugo, ide svoj jeliti. Ima kaj god Široki nam dao golove, Dino je tu kumovo. Tako, i onda pazi, i onda odmah mi, znaš, odmah je Crnjak, ode Šila, ode ovi, ode oni, ode ovako, ode nako. Nekako se taj Crnjak bolje prihvati, valjda, ne znam. A dobro, taki smo čini. Tako, bravo. Čovjek otvori novine, prvo traži crnu kroniku. Kako ide to? A dobro, to je tako, jes, to ljude interesira o tome. Mi rekli, nije tako, opet će svi prije kliknuti, jel? Ne neki udes, nego na neku drugu stvar. Ali neće, mislim da će Široki biti okej. Došli su sad ti neki likovi. I vi ste bala vrhunski prošli. Pa dobro. Imate momke, sa Širokog ste dobili. Je to, ja imamo dvojicu tako vaših. Bravo. Antonio Soldo, to je top momak. Top momak. Marušić malo isto tako. Marušić, vrhunski. Marušić Kitić, Zburića briga. Dite, top. Nemaš, to je... Znam ga osobno, znam obitelj, znam što se kaže, svi, što reka i naš narod, u 3 koluna, sve. Vrhunski momak. I morate biti sretni, kažem ti, baš. Žao mi je što je otišao u vozu, što se nije uspio možda nekako s klubom dogovoriti, ali čuj, možda se vrati. Ja volim da se svi vrati, da dođe i Tomić, i šta je sad Tomić je igrao u Uzinskom, i on sad još nisam to da me pratio, gdje on sad, ne znam, znaš. Ja sam ga upratio do Austrije, ovako nekad malo upratio nešto. I Vlado Zadro, tako, i on je bio, on je u Americi sada, to su sve Širokobrijžani koji su, znači, prošli vamo kroz Zrinski. Dobro, Tomić isto bio strašan, Tomić je bio vrhunski, tako da Bilco je ikona. Bilco Čača njegov, ikona Pecare, to je Bilco. Jednom prilikom smo, ne znam, viš čovjeka ne znam. Sam pričamo o Tomićevom ovocu, tako. Da. Znači čovjeka stvarno ne znam, a jednom prilikom smo se zatekli u Širokom, znači gledali smo utakmicu i sad, kako se koja istočna tribina, ova vamo od Pumpe. Da. Jel to istočna, jesu? Ne, to je znači sjever. Sjever, ne znam. Bili smo gore, pratili smo, sve je to miješano iz Zrinskog i Širokog, navijači su normalno tu na stadionu, normalna stvar, pratili smo Široki i Zrinski su igrali i potrafio je Tomićev otac iza nas. Tomić je taj igrao u Zrinskom i stvarno bilo je ružnih komentara na račun njega zato što igra u Zrinskom i znam da čovjeku stvarno nije bilo svejedno sluša to, tako vidi, nije to zgodno, ja se sjećam i Klipana, jednoga je... To me baš sjećam, sad pošto je taj Tomić stvarno odlično igrao u Zrinski, a ta scena je potrefila baš tu jer je čovjek stajao od mene kad su uspali domaći Klipana, tako ali pazi, u tom trenutku možda šta se čovjeku skupi, pa nešto to dođe iz prašice za ti svoji 50 maraka. Ja, kad ne smije kući do žene, jel tako? I opet se vraćamo na onu bižu, graja dođe kući, ne smije reći da neće bižu jesti. To je klasika stari. I kažete, sjećam se da se znalo desiti, evo i s Jurom Ivankovićem, i s ti par naših momaka, kad bi malo lošije odigrali, pa to je graja psovka. Pa dobro, dok se zadržava na terenu, to je dobro. Mislim da je na terenu, tijekom utakmice, kad završi utakmica... Desi se u svakom poslu, vježbom. Nisam ni ja svaki dan isti. Pa dobro. Svi imaju volantine kakvi svoji krivi dana. Jesi razmišljao što, iako spomenuo si malo prije Bijan dolazi iz smjene zbog 2200 u Mostaru, jesi razmišljao oko neki pravi Širokobrijžan otvoriti salon možda u Mostaru? Pa neću, pazi, ima Krešo tu, Krešo ima na novu, nemoj mi Krešo dirat. Krešo isto sjećam ga se iz škole, on stariji malo od mene, ali to lik vrhunski. Reka Kreše, znači šišajte se u Kreše, nemojte, nije prilazite gori. Krešo, morat ćete ili rezat čut na plate. Što se tiče Kreše, ja sam Kreše isto bio dobar sam s Krešom, kad se jedno vrijeme podržali smo na, kako se zove, fotoradnju, na Dovu, tako da sam bio kod Kreše u Krešinom prostoru, tako da i sa njim se znam. Svi su nam neki zajednički čovječe. Znači nije slučajno da imam liki broj prijatelja na tim Facebooku. Još te nešto zanima, evo dotaknut ćemo svi te teme, malo kad se spominjao bio koronu, neki su zatvarali i vamo iz glazbenika strane i frizera strane, jedan taj određeni period korona je dobro zatvorila sve, bilo. 60 dana, kapak, nema, sve pozatvarano. Čukno viš da bio zatvoren.
U nas je bio neki poticaj u HNŽ-u, ono, za ove što su zatvarali. Novalić mi je tamo neki mirovinski pokrio i to. Novaliću? Ja. Preko respiratora? Trebalo bi ga pitati, tačno ću sis čovjeka. Pa ćemo ja, evo. Stani, znači na obećanju si, jel? Pa ono, šta ja znam. Sad... Imate u vidu. Pa eto, vidit će, čuće se. Uglavnom, znak, to je bilo i na prisilna pauza, na prisilni godišnji gdje nismo ga na godišnji... Tako, ono, sjedim ja na balkonu, gledam do Brkoviće, moj balkon gledao do Brkoviće, pomalo vino pijem. I stari, toliko su to lijepi dani bili, proljeća, razumiješ. Nisam malo znao šta ću od sebe. Pa ono, zaletiš se malo ovdje, znaš kako ono. Jebote, ja sam, ne znam, obrao sam kuke do ovojaca, sve jebe, oda po brdu, ne znam šta ću sam sa sobom. Izludio sam, jebote. Ludnica, ne znam, ono. I pazi, one dane kaj nas pozatvaralo, kakav je tu nekakav strah, piju bolan, tu je odnijelo sve iz onih prodavnica, nisi ti mogao bolan naći ništa. Toaletni papir si isto odnosio i to sve. Je, to je moda bilo. Sad je smiješno čovječ. Ko nije imao po kamiona tarigu za uši. Nije bio in, jebiga, to je. Znam, to je bilo 3-4 mjesec, znači prošle godine, znači još nepunih godinu dana. I sad kad s odaki odmakom sada, opet zadržat ću se tih komentara, što tiče korone, ipak ima neko svoje mišljenje, ali činjenica je da je neke ljude i pogodilo i neko je izgubio voljene, šta ja znam, podijeli opisom da je to korona. Nećemo zdirati toga, dirat ćemo sve pozitivnih stvari. Ali kad pogledamo s nekim odmakom sada, znači nepunih godinu dana, smiješno je čovječe kako su ljudi u panici, kupili tarigu, sve što kažeš, evo sve, brašno, šećer, ono što treba da, ali 10 paketa obiteljskog pakiranja. Zgodno se to medijski se to... Neko je prebubuo bio da se od toga pravi čak maske neke. Ma nešto se tu, pazi, ja se sjećam 2012. velikog snijega. Pa puknuo snijeg, pa obskrbite se, pa ja ispod kuće dol mi je mepas, ja dođem, čovječe, to se nosi, to blalo nosi onu industrijsku salamu, gdje ćeš s onih, bola, šta se dešava, no, ljudi pripanuti, zgodno se to medijski, tako, pa one dane prve, pola ljudi, jedni od drugih bižali. To je bilo doslovno svačeno da će se ljudi privrćati na cesti, znači pane i eto. Ja, pa bilo je takva priča, je bombardirana s medijske strane, tako da je bilo, nije bilo svejedno. Ali evo, okej, Bogu, hvala, prošlo, kakva ja se nadam. Mislim, kakva je sad situacija u gradu, što se tiče toga, zatvoreni, otvoreni? Sve, onako, u priliku se pridržavamo, svi nekako probamo malo red. To probaš malo da ne bude tu sad nekakva ogromna koncentracija tih ljudi na jednom mjestu. I vama iza frizera je bilo nešto, morali ste dezinficirati posle prve mušterije, pa druga, pa najavljivati. Nemam pojma, 5, 6, 7 sati ti one gumene rukavice na rukam, pa frende bola kad ti to skineš. Smrdiš ko pogrijan leš. Ne znaš jel ti draže što si skinuo rukavice ili što se izvuo, jel? Tako je, ne znaš ti u kojem je pravcu, pa to je ono. Ali, evo. Kakva je situacija sa školama gore? Djeca idu razdvojeno online? Klapaju. Meni se ne sviđa sistem online, malo mi je to ono... Jel idu online? Ne, idu. Klinci sad su ovi, baš osnovna škola, idu i redovno. Znači svaki dan. Dok recimo moja Dora, ona je prvi gimnazije, ona ide svako drugi dan. Svako drugi dan ide u školu? Tako, ja bih volio da svi krenu normalno, da bude normala, sve. Znači od 5 dana ona praktički 3 ide u tjednu, jel? Da, jedan tjedan ide 3, jedan 2 i bit će dobro kad nam budu ovi što su išli utorkom i četvrtkom u školu određivali penzije. Biće ja i kukavani smo, tuga. Dobro, neće mi to, nećemo dočekati. Nećemo dočekati, jel? To sam isto to pitao, vidio sam sad isto interesantno, evo, da sam danas juče, kasno, ne znam, više nije ja pročitao da je ZHŽ, znači još evo BiH niste odgovorili koju će vakcinu uzeti, je li to Pfizer, Moderna, ona 5. 10. Uglavnom pročitao sam da je ZHŽ odobrio i naručio Sputnika 5. To je ova ruska, jel? Sputnik za Mekovac, ja. Ne znam zašto. Sputnik za ugroblje. Pošto je puno najcijepiti? Hoću. Hoćeš ovo? Ma hoću. Hoću, mora neko. Hoćeš? Stari mora neko. Znaš kako kažu mora neko. Ja ću prvi, jel? Pa šta ću sad? Hoćemo li te snimati onda kad bude? Ma pola. I ono mi je sad interesantno, ne znaš, pratio si ova snimanja tu, pa vidio ovo, znači, nije mi jasno, ja razumijem da treba ljude potaknuti to sve. Ali mi je interesantno kada oni snimaju to, vakcinu kako primaju, pa onda ti vidiš da lažnjaka to radi. Pa zašto snimaš onda?
Jesu pratio te snimke, jesi sigurno? Jesam, malo sam to ispratio. To mi je baš interesantno, ne? I onda to, pazi, kažu ono teorija zavjere, ovo ono, ali ti serviraš to ljudima, onaj. Praviš te lažnjake, a lažnjaci su, on daje vakcinu, nema nikako, znači nema igle, ili ne znam, nije dao vakcinu pa izvuko, pa vratio nešto, shvataš, da me trlja, on drži tamo. A bit će to općenito problem, to će. Radi nikako, nego, ljudi su podijeljeni, pazi, ljudi su podijeljeni u svemu što se tiče toga, tako da to sam te pitao sad ovako, ali ti se opet to kroz ciganu, ja će mora neko. Pa evo, šta ćeš, mislim vidio, ne, pisao si to, si pisao. Ako će kren po makcani, ovako, šta nas znači ovako dosta? Ja razumijem. To je to, klasika. A ti još s obzirom da nisi imao koronu, radiš tu među ljudima se i sve, ili se dobro paziš, ili od tebe treba uzeti neka antitijela, imaš neke gene. Što je najveći problem, nisam se nešto spektakularno ni pazio. Ali stvarno kažem da sam da sam osjetio bilo kakvu slabost, vidi, ja se istestiram svojom trkom ujutru, ja bacim na uran, kad oči otvorim 5 km svoji, pa volj da bi sta neđe stari, pa da bi me neđe nešto pritiskao. Zvrnulo bi si ti, jel? A vidi, sa ovim širokobriješkim maratonci, napravim ja ovako digod kardio taj džir, pa sparašim s njima sutra ujutru, znači ću otići s njima i to je 20 plus kilometara. Ja nemam te kilometre u nogama da se mi razumijemo, nisam ja taj, nego fino mi se druži s njima. Ti su likovi spremni ko rakete, idu brdo, planina, sve, i onda ja pomalo s njima, i onda oni točno znaju te mire, gdje mi šta treba da na nekom kilometru malo čokolade, pa da malo zaliju sok. Znaju koliko si potrošio. Tako, izmirili su po sebi. I kažem ti, napravim to, i stvarno nisam nikakvih problema, apsolutno nikakvih imao. Hvala. Znači, htio sam to isto reći, malo sam htio uključiti se, ja pisao s jednom prilikom da opet si to u svom stilu, humoristično pisao, kad dođe vakcina, zamišljam Bill Gatesa, kako, čipirat ćete, pa će se spojiti, pa će vidjeti danca kako kopava njivu, nešto, pa će gledat, jebem te u što sam ja pare uložio, to si imao jedan komentar. A to su sad likovi se nafurali, neko će te čipirat, pa će te nešto, a pola čipiran si mobitelom. Mobitelom si čipiran ima 20 godina. Izmjerit će ti frenda, tako je, sve će ti sad tako, spomeni da ti trebaju nove Atene, izbaciti 20 reklama Atena, stari, nisi se kod šupnuo ni u što, razumiješ, a ono već bum, evo ti. I šta? I sad tamo se nafurao neki lik. Ali ima ja sam drugi problem, sad tu neće pred Bill Gates nego Putin, jel? Ja, ima ova, Ruska ima ova. A evo, sad je to u vas je Ruska, evo, koja sad informacije koje su izašle su valjda službeno, nije špekulacija, nego je bilo po internetu da na vijesti kao da ZHŽ naručuje tako tog Sputnika, a Sputnik je ruski, tako da nije Bill Gates. Zavisi koji će se ruski medo iz mene iskotiti, šta će to biti? Ja znam što ćemo staro biti, u nas HŽ, u nas naš premijer ili naš ministar mora naručiti svoju. Bilo bi to dobro da u Mostaru primaju jednu, mislim HNŽ-u jednu, a u ZHŽ-u drugu. Tako bi, ja. Iako Mostar opet je specifičan, s obzirom mi dva bolnička centra imamo, možda u nas u Mostaru budu 2 vakcine, čovječe. To je već izbor, jednu uram, jednu guzicu i... Vakcine, jer vakcine. I goni. Ne znam više nijako je datum, ali znam da je tebi 27. prvog rođendan, je li tako? Da. Nećete pitati koji ne računam, imam jedan poklon za tebe. Znači, evo, ovo nisam očekivao od tebe, ti si meni to fino poklonio, ali ja imam za tebe jedan kao pravi mostarac, kao pravi cigo, jedan mostarski. Ja sam za tebe spremio, znači, jedan šaht. Jedan za rođendan. Rozeta, ali šaht, u biti... Šta je rozeta? Pa ja mislim da je ovo više ime rozetna, ali... Ima poklopac, to je poklopac gore. Tipa mi kupimo, željezo, to? Na cigla. Željezo, ja sam vidio, pazi ovako moj prvo samo, prosto. Znači, ovdje sam vidio da ovdje ima sastav cinka. Cink je kao zafali ti kad ti izgubiš šoku, se jedan doktor objašnjavao teki dan. Znači, ovo ti je antikorona šak, čovječe. Znači, prokuvat ga u vriloj vodi. Ili to, ili malo cuskaš i ne boj se koronija, prijatelju, znači. A služi za, ne može voda izaći iz njega. Znači, taki se u nas po Mostaru postavljaju. Znači, u nas ulice plivaju jer nema kuda voda proći. Znači, taj ti zatvori, ne boj se. Sad trebaju ti liš, da popuni ruku. Stari, hvala ti. Ovo ću ostaviti baš Ali pazi, imam ja još nešto što sam donio. Ja sjećam, kad si ti u nekakvom afektu ljutnji, napisao nama,
Pa vi Širokobriježani ovako onako vrate na veš mašine, vrate na video rekordere, pa ja sam svoj donio, stari moj, evo sad ćemo mi to, evo. Dobro me je služi, evo vidi nek ljudi vide, znači video rekorder ovo, da, evo, znači da se ta priča završi, evo, dobro me je služio i hvala vam. Eto ljudi moji, znači Novskor ima video. To je taj što su Širokobriježani odnijeli za vrijeme rata, jeli, veš mašinu bi donio, ali znaš šta je, ona još imate dobro služi. Ujebem ti život. Hvala ti što si došao, bilo mi je drago. Ja se nadam, evo, da ćeš biti novi hercegovački Stanković, da će ovdje mnoge buđe siditi, ali malo veća imena. A ja ću nekad doći kad budeš. Hoćeš reći da budem čelav kao on ili da budem standaran? Stanković je opasan lik, ja, ono, pogledaj, ovako, tu i tamo jedno, dva. Ono, slažem se. Dobar. Profesionalac u svom poslu. Da, što je. Ali me se iznenadilo ko njega prati porno industriju. To me je oduševilo odmah, svi ga tamo nešto, ovo Stanković, Maki, ja sam čuo da je čovjek stvarno pravi fanatik te porno industrije, da on prati to i filmove i ovo, ono, i sve on to. Da, šta je, to sam neđe pročito i to 2-3 puta sam naletio na to. Odmah je kod mene bio. Slušaj Stanković, evo ti jedan plus. Tako je. A znaš, onda skuče svi date. Isto ko sam nekad davna rekao za Zokija Milanovića, bolan. Moj ima čovjek muda, bolan, reći kako je. Evo ti pa se slika i doviđenja. I jebi ga sagao po Hercegovina voli, jeli to je, samo malo se nama nešto. Dobro, koliko će to trajati, vidit ćemo kako će ga. Čuće se koji sve. Uglavnom, hvala ti stari moj što si me zovnuo. Hvala tebi, prijatelju. Hvala vama što ste nas gledali, ako ste izgurali ovo do kraja i naravno lajkajte, pretplatite se i vidimo se.